Tuğanдар, assalamu alaikum. Urmatlı bizden kanalın görüşleri, jalpı mal çarba görürmandары, amansızlarбы? Bugün 14 mart. Düzelüge deydi şunu. Boğuzu eken. Bayke kança? Bağısı kança bağısı? Bağısı 170 günge. Mana kettik anda 14 mart 2026 yıl Çüy bu Sokuluk mal bazarı. Mına soda bolup atat Kunajınдар. Mına iki Kunajın. Kança eken bayke? 235 ekovi. Ekovi 235 bin bolup atıptır. Kanalda oldu bayağıdayla tırs like'lardan bazı görüp durumuzlar. Biz sizlerge görgöz berебeriz. Assalamu alaikum. Kança eken bu? 94. Bak. Dıykandarkın tartıp körsete berебeriz. Kançadan bayke bağısı? Bağısı? 130 ha. 130 min deydi. Çarba. Uylar. 130 min deydi. Sokulukta. Kança eken muzolu uy? Bayke? 180. 180 sizdeki uy? Kançançı muzosu bul? Birinci. Tuğuç eken de? Online satasız mı? Yok. Yok ha? Makul. Aha, kettik anda mese aldığını qarap Tuğandar. Biz bul jagынан girdik, ıldı jagынан. Bu baykem janatan beri tebet eken bul. Tebet deydi. Janatan beri uşul aldıma çıkıp bolap na uy. Uy kança eken uy? 200. Muz olsun menen mi? Muz olsun menen eken, minaki. Ürttörü servis koya. Online satabı eken? Je bazardan satılabı. Alıp atasız. Kançaga bu koydun? 191'ge vermeydim. 191. Kançaga ketti? 192. Boldu. 192'ge ketdi. Buyursun. Yaxşı uy eken bro. Kança litre berет süt? 15 litre süt berет eken. Satıldı. Buna Kunajınдар kançadan? Bayke, bağları? 105'te. 105 minden Kunajınдар eken. Boğaz Boğaz he? Bir kere şöyle gidelim. Minaki. Boğaz deydi. Bu Kunajınдар жақсы eken. Biyik. Qana görelçe Aksakaldan. Ava, assalamu alaikum. Kança bağısı? 145 saat. 145 min surap atır. Minaki. Жақсы Kunajın eken. Boğaz oqşaydı 145 min deydi. Bu yakta 105'ke verem, 110 surap atamın. Oqa eken de, erkek tarafı bunu. Badayıp koydun mu 105'e? Tuğandar gettik. Hop. Minaki Sokuluk mal bazarı. Bugün işembi, jekşembi günleri iştik. Kança eken bu? Onodan kişilik oldu. Bağısı muzolu. 225'te adam. Buro he muzolu, yeki öbü. Çok 3 öv 225. Kaç üçü? Ma üçü öbü. Ha, yeki öten şunu kuvu. He? Yeki suğu mu bu? Yemizin koyğansılar he? Ha, minaki janağı. Жақсы енелдің. Yemizi otavanan. Uy жақсы кен anda he? Yemisi. Online satabız mı? Kançançı tuğut negiz uy? 5-ci tuğ. 5-ci tuğut. No muzolsa özünükü? Бұл өзінікті. Ha, bunu erkek burgaçılar bular. Erkek бұл ұрғачы. Bul urgaçı bul erkek. Emi öğret. Smela. Ömür. Nomer kaldırıp koyarsan da. 509 059 91 91 08 08 92 92. Kançaga berem dediniz? 225. 225 min deydi. Артынан көрсөтүп коюн. Желинди экен. Канча литр süt берет негизи? 12-13 litre süt. 4 önünden teң чыгат э? Жоқ, 3 емчек. 3 emçek mi? Ha, o. Емчек. Жақсы, 3 emçek. Туразын айтты байкебиз. Кана кеттик дагы. Жақсы уйлар. Алам дегендерге жақсы уйларды көрсөтөбүз. Мына. Уй канча экен байке? 320 дейт. Муз болсо менен бе? Мына. Эркек торпогу менен 320 дейт. Мына. Бука экен да уже бул э? Онлайн сатабызбы? Онлайн. Же бирөө эле? Номер айтып койбойсузбу? Номер 0999 26 56 98. Канчанчы муз болсун? Экинчи эле муз болсун экен. Уй жакшы экен. Мына караңыз да көрүп атат. Бука сизле актайт го дейм. Кызылдан дагы чоңойт да. Чалып көрүңүздөр эгер сатылбаса. Охо, сүйрөйт. Мына мына жакта уй бар экен. Уй канча? 180.
180 deydi. Sağın bu? Qancha litr beradi süt? 10 litr? 10 litr süt beradi. Shu soda bo'lib o'tadi. Bu yoqda soda bo'lib o'tadi-ku. Qarang, soda olgan yerlarini ko'rsatib qo'yilchi. Qaysi soda bo'lib o'tadi, tug'andar? Qandaysiz? Qaysi soda bo'ladi? Shul bu. Ovada, eja. Men do'stim soda qilib o'tgan turibay. Qaysini soda qilib o'tasiz? Do'stim buni. Qanchaga? 37,5 berib ataman. 137,5 ming. Baykam qanchaga beram deydi? 140. 140. Qo'sh. Do'stim qo'sh. Mart yigitsin. Qanday qil? Do'stim qanday? Mana ushul ekan. Soda bu yoqda. Soda bo'lib o'tadi ekan. Mana Qiziqdingiz sen bu sodani? soda hozir o'zlarilar bitiradi qildi. Mana shunda. Qanchanchi tut ela bu? Inib ikkinchi tut bu. Ha, den sog'liq yaxshimi? Hozir bu bo'z bu. Bo'z ekan-a? O'zingku bu? Alding bila. O'zingku diqan ekan-da. Ma'qul, sodangni bersin. Tukateyn. Qana, biz to'xtatib qo'yaylik, tartib o'tamiz. Mana dag'ila bo'shelak ekan, dag'ila bo'shelak. Qana. Dag'ila bo'shelak. Salom ay. Salom. Ya. Bir çeçenka salam. Mana men tartib qo'y deydi bir tug'animiz. Malades. Mal olgani keldingmi? Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Qo'shto'yga salom, Qo'shto'yga. Qo'shto'yga? Ijazga, ana Jilizga, Qo'shto'ning baylarına-da. Baylarına, Qo'shto Aqsi rayoni. Baqiga, Motuga, Kursantga, Kursantbayga, qisqasi Qo'shto. Bardig'ini salom aytib o'tadi bir tug'animiz. Kommentariy yozib qo'yingiz agar ko'rayotgan bo'lsa. Qo'shto'ga. Qo'shto deydi, Aqsi rayoni. Yaxshi. Mo'qunajinlar kimniki ekan? Assalomu alaykum. Baholar bir aytib qo'ysizlar, qanchadan? 160 mingga. Bular bo'z bu qanday? Bo'z, birinchi tutda. Büt birinchi tut bu. 160 mingdan ekan. Birinchi tut to'qollar ekan-a. Bu fermani qilin ne? Bunday. Uyduk-a, onlayn. Parada yaxshi ekan-a. Telefon qaltirasizlarmi onlayn? Aytib qo'yingizlar. 0702 10 52 62. Mana o'shul yerda 4 boshmi? 7,5 ay, 7 ay bu. 7 aydan 8,5 aygacha bo'z 4 bosh. Chalib ko'ringizlar. Mana tushirib berasizmi? Tushirsiz, buyursa. Munaki. To'qol, va ekan, diqan ekan. Diqansizmi? Pashti. Yaxshi, chalaveringizlar agar alam deganlar bo'lsa, bahsi to'g'ri keladigan bo'lsa, ko'ringizlar. Qancha bayka uy? 200 deydi. 200 deydi. Buna qunajinlar bor ekan bir tug'anda. Assalomu alaykum. Bazını aytib qo'yingiz. 175 mingdan. 175 mingdan. Bular Şivitslermi? Şivitsler. Boğaz mı? Bo'z, 3 ay, 4 ay. 3 ay 4 ay. Online satamiz mı? Satarız. Aytib qo'yingiz nomer. 501 0501 48 48 09 59. Yaxshi ekan biroq. Mana kartlardan ko'rsatayinmi? Mana shunday. Artlardan qarangizlar. Salib söylesengizler bo'ladi. Bu yoqda da uylar bor ekan, biroq egalari ko'rinmaydi. Seniki qancha o'yin? Birinchi tut. He, va alaykum assalom. Birinchi tut, aytaver. Birinchi tut. He. Qoplog'i urg'achi. Urg'achi, bahosichi? Bahsi 190 ming so'm. 190 ming so'm mana. 12-13 litr suti var. 12-13 litr sut bor. Bir o'ylavi? Qaysi? Bu to'qoldag'i. Bunda birinchi tut bu. Bu da birinchi tut. Ha, buni qancha? 195. 195 mi? Online satasizlarmi? Aytib qo'yar nomer. 0770 130 616. Dağı var mı? Şul iki öyle. Torpaq tish boydan. Bul he? Jaş, iki tiş bolelek mi? Sayelek. Muzolar urgaçı mı? Urgaçı muzolar mı? Çalıp baylanışıp alsanızlar bulur. He, maldık he? Geleceği var. Artlarından qarazlar, genen eken. Geleceği var deydi. Iki öyle baş mı? Ekele başı. İki öyle baş ki, maqul. Soğudan qardı versin. Bul jede dağı taza şivit torpaqlar var eken ki. Toqol eken bu. Bular qancha aylıqlar? 8 aylık. Bul he? 8 aylık. Bulçu? Bul 10 aylık eken. Bağlarıçı? Ükönü 350 ming so'm. Ekönü? To'qol enesi Germaniyadan bu İçinde gelgen. Germaniyadan gelgen enesi? Bulçu? Arka искусственный. İsküstünlüğü, asım ne? Aa, bir yaktan aslında. Yaxtan he?
Onun enesi 46 öğret, bunu 35 verir. 35 litr süt beredi. Bunu 46 beredi eкен sutkasına. Nomer kaldırıp koyan da. 0703 34 34 69 10. 69 10. Mına. Görünüzler. Çalıp aylansanızlar болады. Ya, Spravkalar var. spravkalar var. Dokumenti var mı? Yok var, yenileriniki var, bular. Yenilerinki бар, булардыкы жоқ. Çalıp көрүңүздөр мынакей. Мына бул жерде да Кашка кунажым бар экен. Эжекебизден сурайбыз. Сиздики да бул, Алатау менен Норвежка аралашкан. Алатау, Норвежка аралаш. 35 литр сүт берген. Энеси? Чукулбоз. Канчанчысын тойду эже? Биринчисин тойду экен, Баасычы? Баасы 280 деп аталат. 280 миң. Биринчи туутка мына өтө чоң экен, көрүңүздөр мына. 20 литрден жогору сүт берет. Негизи 20 литрден жогору сүт берет биринчисинде дейт. Канча ай бооз ошондо? Мына жен чукулбоз. Мына Жуманын ичинде буюрса, бир жуманын ичинде тойду экен. Онлайнга номер айтып коесузбу? 773 0773 47 47 93 30. 30. Эжеге Центринде турам. Сокулуктун центринде экен. Эжеге байланышсаңыздар болот. Ассемблея болгон. Сүт багытында ассемблея болгон экен. Асыл тукум дейт. Макул эже, чалып көрүңүздөр. Сода болуп атабы? Тамашалашат а. Жигиттер. Ушул жерде дагы уйлар турат. Көрөлүчү мондай уй бар экен, жогон. Ой, ассалам алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Бул уй канчанчысын туйт? Бооз экен, Бооз. 8,5 ай? 8,5 ай бооз экен. Баасычы? Bazı 250 миң, өтө чоң уй экен. argısıyan bak. Кайсы? Токол? Кана? Көрсөтөлүчү туугандар, мына. Булбу? Бул жакын бооз дейт. Бул канчанчысын туйт? Бул 3-үчүсүн туйт экен, мына. Азыр байкен номерин алып берели. Кайсыны? Номер экөнүбү? 250ден? Мынакей 250 миң сомдон сурап атыптыр байкебиз, мынакей. Bunu balalığı var. Музолу. Музо сургач эркекпи? Ne desek? 220 дейт. Buğa bir 10 gün bol kaldı. 10 күн болду. Эркекпи? Эркек экен. 10-11 litre sütü var. Байке көрүп атат. Мунуңуз канча баасы? Bu 220. 220. Канчанчы туут? Üçüncüsü. 3-үчү туут. Онлайн сатабызбы? Satıyoruz. Кана номер айтып коюңуз. 0708 0708 68 68 37 10. 37 10. Доставка уюштурабыз, Jet oblak. Жет областка доставкалар бар экен, мына туугандар. Байкен уйлары, Сокулук мал базары. Машина мал ташыган. Номерлер токтотуп көрүп алсаңыздар болот. Мал ташыйт. Мына ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Биз менен болуп ар дайым көрүп аткан бир туугандарга терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Видеого лайк басканды, каналга катталганды унутпаңыздар. Биз 185 миң катталуучудан аштык. Буюрса эртең Кемин Чымкорго мал базарын тартып көргөзөбүз. Кана жакын бооз дедиң, 73. Баасы 170 миң. 3-үчү туут? 3-үчү туут экен мына. Буюрса 2 жумада туйт. Баасы дедиң 170 дедиңби? Номерин айтып кой. 0703 70. 70 Дагы 70. Дагы 70 79. 79 экен. Чалып көрүңүздөр. Доставканы уюштуруп беретми? Биринчи туут кунажым бар экен бу жерде. Туайын деп турат дейт байкебиз. Канча сурап атасыз? 280 lira var. 280 миң сурап атыптыр. Arkadan tutar. 280 миң арттарын көрсөтүп коючу мына. Биринчи туут, Номер. Эки тиш. Номер айтып коюңуз, номер. 0700 20 90 20 90 41. Чалып көрүңүздөр мына. Биринчи туут, жакында туйт экен.